muraho neza, turabakunda nkeka ko namwe mudukunda, ni mudukande subscribe. Uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali turabasuhuje, waba uri mahanga ntitwagusuhuje, mukomeze mugire ibihe byiza. Ibi ni Ibirori TV, turabakunda, turabizi neza muri Kongo hari umutekano muke. Igisirikare cya Kongo gikomeje kurangwa n'intege nke. Mu minsi ishize bagaragaye bica abaturage bishwe n'abasirikare barinda perezida w'igihugu. Nyuma gato bakomeza kugaragara mu bujura, mu busahuzi butandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu cya Kongo. Bajya ubyumvaho ube baragiye ukurikirana amakuru, niko bimeze na n'ubu baracyabikomeje. FARDC na FDLR barashinja cyangwa barashinjwa kwiba inka z'umuturage, zimwe bakazirya. Bibye zimwe bari kuzikoresha barazikemuza, izindi barazibaga barazijya. Kurikira nkwibwirire. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe wa FDLR barashinjwa kwiba inka zirenga 20 z'umworozi wo muri teritwari ya Nyiragongo, zimwe muri zo bakazirya. Umuyobozi wa groupement ya Buhumba byabereyemo Kasekeri Augustin yavuze ko izo nka zibwe ku mugoroba wo kuwa mbere tariki ya 2 Ukwakira 2023. Yavuze ko bari bazijyanye ari inka 23, izindi 15 ziza kugaruka. Uyu muyobozi yavuze ko inka 8 arizo zakomeje kuburirwa irengero, bikaba bitekerezwa ko abazibye bamaze kuzirya. Yagize ati 8 rero birashoboka ko baziriye, kuko n'amasasu twumvaga mu kanya bishoboke ko arizo barimo barasa zirukanka. Groupement ya Buhumba ziriya nka zirimo cyangwa zibwemo isanzwe igenzurwa n'ingabo za Kenya ziri mu butumwa bw'amahoro bwa EAC, zoherejwe kugarura amahoro muri RDC. Gusa ziriya nka zikekwa ko zishwe n'abasirikare b'igihugu cya Kongo bafatanyije n'umutwe wa M23